Narmala ken yam ka nas diala kontin barwani lingwaseme anda manduni shan kwasinyam na non ruashni an walle shanka jandangro wida bakel ka pai ngwan wankin dangro jandangro wida bakel bana ripore me bana jaling kan kono yam mi jira ma jedid gwaseme kan online tv channel mi goji video me keling na ka youtube goro jin mi kan subscribe kan online tv goro no jin be subscribe kami guji video ma ka Facebook page da Nuer online tv goro no jin bi Facebook page da bi je follow ka goro ba mi ken we ka YouTube da no goro bani support tangomi ba report me bana jeling te kon ke report dang Dr. Golia report ni ambana right check kwi ka self kem yadit do ban chelun joka je ray which ka lune jore wi ka disaba ki Ethiopia and then chalwere wiki juba rewda bana right ka Africa Union ke warning dan chikene to makam kana kuma kirmi yadi la kuma South Sudan ka kuin kware kana tam malam nande ma der we gaje diodien bana right ka kor dan chi to ka apanal kor choda lat which ka apanal ban jeling mandan le rode ken kon yam chen man chala ye gor yeno be channel we support ne kwana we kale content ban wasme tin very important. She self became a yadit lo chere which kajuba. President self became a yadit jen chalore kajuba ka korka me charge chol ka Addis Ababa ka Ethiopia capital. Me charge chola Dr. Rabia Merino Jinber chetikanin dangro by the way ka Addis Ababa. Jen she win winimi ka invitation me chakame charge ko no bere. Bere which guasame no take it begin ko la taban linga janame ka jeri pod me ka muni kan ko discuss ke muni kan go la ban ka lingwasame ni no major chop charge lor Prime Minister Dr. Abiy Ahmed rewik Ethiopia ci kon dia touring en chane kenen no menu sha bear South Sudan ba charge la nika a commercial bank dum Ethiopia indeed man ber rewik Addis Ababa so no mo darago an wode kontikengitin Chan Rai Commandana Chalat Guasame take information Michala the South Sudan Foreign Ministry would shalke Monday Samaya Kumba Chalarno Tadan and Chekir Yadi Chewe Kajere which Addis Ababa a gene very important along Kajane Shamugwani and Chajika Kirmi Yadit Banajeling Manani can Jaguasamani Kan Quadangro President became a Yadit Kene Dr. Abiy Ahmed and Shika Right. Take some several key issues that you can youth and that you can get discussed. Can watch Shika right a key politica melerode, Shika right a key economica, Shika right a key security challenge and Tori South Sudan, Chicken right bunny, Katadan and Dong, this South Sudan, the Colorado internal situation, key written contour rede, Tadan de Capchunga, Shika right can Quadang road it in. Can come and chick focus sin along banaka report dan shala she can focus kata dan and the queen quad de lat kaje ngai kondiale cha queen quad cha de lan mitte mi kan tin diala kon gurke mi kan ga kon fulfill ko ngai kondiale te chikim yadit ka goro ba watch ka jen male dan cha tan ke 2018 kam de Canada kam cha so no mob wajen dara mal dara jen yar ka do dan chalat kaje but for now kamen chalat gwaz chalat ne ko goro jeno bi malbe ben take a ting want to ngok to bari alaka to chabu wuch no ka do dan chagu kije but chana min focus ba kamandan chalat gen kim yadi ken Dr. Abiy Ahmed gwadul mananje within Addis Ababa ki Ethiopia gwazme take to chala ken it very important ken kwadangro shika right ka chiga agree ka chetikat kam gwa ka ke report dan chano she president self became a yadit ken Prime Minister Dr. Abiy Ahmed ken chiga agree no ne ba kuma South Sudan ba je mo kamun rai which Addis Ababa muna mo ba dul ki embassies ni ki embassy dung South Sudan ba je Latin rai which ngene mi ka Addis Ababa anyok she kan yoga agree bon go ne be South Sudan be kuma Ethiopia be ka mo kamun ba ka Juba and muna mo be ke embassy den we can Latin so can agreement dangro ti jikan galat gwasameni ngai kono no dung mon a very important no mo kon commune
Michigan agree no be South Sudan but mun ka Addis Ababa ka ku embassy ka den chala magwa ke nyok mi South Sudan ba cha agree ba no be Ethiopia but ka mun ka South Sudan ka Juba no be ka embassy den be kan Latin ajenan gorka ajen coalition no diplomatic relationship ko bi arun ling yane te kon la kwar namo mi cha ku pinya la ken ko bi ken la let take things to chicken goro be can improve bani wada many kam kum South Sudan kan Ethiopia many am chigo right and chigo like a queen gatka ano a lot trade ano then got the kam win dangro kam kum Ethiopia kan kum South Sudan ki ne ko la citizen South Sudan kan ko la citizen Ethiopia de kate ano kamar di ka kungwani no ko de ngwa kan ka Addis Ababa ba kan nan ka Juba ke ba nan rewi ka South Sudan ke ba ngwa kan ka Addis Ababa ba nyom na sur ba ngwa kan ka South Sudan ba nan ka Addis Ababa je kamen ngai ko ne gwano gorga jeno de liye de janang re which ka Ethiopia de nan ga de Djibouti na kudwo kulongot na mo dung trade ka gorga jeno de duo be ya leka no ken chika focus ka trade long ka chika right ka qui infrastructure ta dana dong de dwell ke we de lat ke development re wika South Sudan ko ngi kon diale en kum Ethiopia ke development je jaga jaberar ke tet Dr. Abiy Ahmed kan gwasa me chiga right kan wan chiga tin payment chin man yama trade man do dia na infrastructure ladwele de oden gwasa me chiga right ku transport transport chit ko duptin kon de naro gel ke ngai kon medan chinaro je no de palush de char de lat there it ke lung shuk there we my wood there we ke gambel there we ka Addis Ababa yo there we ke Djibouti de liet de kun nan karede ke ripore da ne cha gor kenyam ka chala ro ba cha ba jedwa ya kamrar ko de jen highway mo de jelat ko highway mo de liet cha kan ka South Sudan de nan role Ethiopia and then there we ne ke Djibouti na money jen goro jen o de char de ka ladone jen kan chi right ko oil corporation che measurement che kan ngwana ti let kan kel mi kon gi corredian let kan kel ka kujamo chikan focus ka chi krone mnyu do di gor kira no de Sudan de jelat Ethiopia ki wuji Ethiopia ko chikan progress na na chura lat ke development we ne ke kan infrastructure sha kanen you know and Addis Ababa no charge la de long chika per witin koken so go je no and development about that idea de je la ni South Sudan but no South Sudan ti re kur ka ngam belke he kir ko ke jen kwale jogo no jin lo nda kama cha bia we ke election then bia we bia jelat ka and development me je no ku kir la long no wal so na me akel Michigan agree no be kana la let gwazame ngai kondiale en kum Ethiopia jen one of the key player re wika South Sudan ano kadoga dana doka ne South Sudanese chet ken de kone ne ka refugees kan de ti diala ko ken anyok mala diala walat ka Addis Ababa ne wal kan kwa dialti ken kerwich ne ka tame nguna do kuma junubin ke Southern Sudan alane te konti la rebellion lakan malwalet re wika Addis Ababa ke kuma jalabni ke kuma Sudan edan amnyu do di en Ethiopia to contribute lonko be South Sudan but ke independent ke be chang cho be jek so kuja mo relationship South Sudan ken Ethiopia a very strong word me charge dem pel ko ngai ke jeno ka tego manyam gwaza me chika right ko be de South Sudan ken Ethiopia de let kel manyam kan de security de area le kan nyok de kan nyaga de kan rep kade kan ta dan de na won yam ke jebo kam win dangro gor kan de ka te kamar so cha jomo cha jalat minister kum ba cha lado ne president self ke me yadi che kum Ethiopia cha jalat tesloa cha menene ke diala konti chi lor kene de konti de wiki Ethiopia so ne me jeri podeniam kan gwaza me ala key issues tin kuna focus tin long men yam stability amal no de mal de retin no ajen yaman gorke lon ko mi mal meritin de kum South Sudan der te kamal ka de tin dial ko no gorke de lat no der jote mark ne ko ken ko kuje mo Ethiopia kanetin kon dong de South Sudan de kan mal kada la mal meti long ajen mun ku inen woke ka lo na jok gorko do dan de let kel ke so men bi anan ka je report me ka dum kin yadi no shika agree ka kwemon no ba South Sudan ba mo ko mun ka Addis Ababa ka ba Ethiopia ba je mo ko mun ka Juba ne me da la agenda de yin ga kwide shana ben ka African Union ji African Union chika rach
na me bala hab den very important ko ngai kon diala no en security threat nan to ko so Sudan jak wi ko shebete kamal shenge dane ken kir ken ne jen cha jaf ka union cha ga jakre which ke jupa ken na jaf ka union to jel ken ka kweren ambassador Eru Zemene Kasa enye buini enye Ethiopia no meje chubre which ka juba jen cha de lur of course ko ngai kon diale jen cha ga jogo no wi ala da assessment ko kwer kaf ka union no ka ran Ethiopia jen chika wen winimi cha jogo no wi agwe which we are raja kana ka chob dien chika right kan eating one ko god kono biken dil te understanding ka kwi situation mo togre which ka juba anyok bu ka right ka quarantine ten wanamo ka nyok bo biken peace process ba biken support it ko focus den de ka focus ka queen kware lo no queen kwade jela de but queen kware cha de lat mun ken lat mo char kan kon barar Gwazan chigi jika kwarsan ke report shalat gwasame wa chicken delegation ji Africa unity taken ke spokesperson den right chala do ne kan chigi jika ke vice president Rebecca Nyandeng de Mabiur no chigi jika foreign minister Monday Samaya kumba ka chigi jibo ke vice president Hassan Abdul Bagi but kan ke jika taban kan mention ka report so kan ba chigi nyoko mi jikan ke other organization ne tin konti dier ke South Sudan chit ke United Nations mission in South Sudan ke ji unit misige jegba ke IGAT la Intergovernmental Authority on Development ji ga chige jegba Canadian Continental ke reconstituted joint monitoring and evaluation commission nediti alar je mag nediti ni Canadian Continent kwa mal kwa je monitor the weakness of Sudan ken chige ke ko do badan de South Sudan der wen yam ke je Regan chiga focus tin gwas me kari podana shala da wa ku ko focus long ka queen kware jente dialte tino ko ngai kon diale queen kware very important lat work but queen kware che de wo nyam me kan dakam char me kan kon lun ke kan kon kamra je lat ke international community kelo chi jen ambassador Hirut chela do nene jen South Sudan men gor ken tamne dial kon te South Sudan men gor ken lodien kelo jen gor ken o de queen kware de jalat the national election de jalat agenda na gorke and it continue to South Sudan term din gorke ne so shala do ne men la rega long ajen ko inquire do no ko inquire che bu ben lora ba gwa mi cha security chari alika ba gwa mi na do alika ba gwa mi kan kwar dangro chari nyok ko mi right ken ajen do badan and be security ba gwa ka je ne jen do badan en ba mal ba jen ngo je ka ba election ba jela ke jere ke South Sudan do no che kula do ne kan challenges tin current work which ka South Sudan chet ke political disagreement chinari linkam ni kan kwar chet ke violence da na work kan jen reform gor ke de la leta da na sha jako ba je delay ke je kit gwasa me shikarach ko en which more the beje shikarach ke 2018 peace deal da na cha tan akir mi yadi kana dakten machar ajukan kir no jin gor no jin bi mal bi jinno gor no jin bi dakten machar bi jelon gor ba no jin bi ne yala kontin la political prisoner bi ka dilun ko bi mal ba kul ben ajani mi de ne yalti de ko mut rete jen ka jino gor jino de mal der kul ben de mal ba ben al ci gor no bi mal mo ba ben ci ne ti ci ka do jene jen do dan bi mal ben ka je tele mal mo ba ben gwan mi mo ngod ram e dan ko mal mi ci mal kul ta nge jiket ke 2018 mo de rete jen so tele mal mo de to ci la do ne men yer mar wi ka so Sudan do be dan e cha dag ma cha yen ka je ka chan yen dang rid bakel ka pai dok ron kin dang ro jen dang ro de jene jen tuko binarin da ke be mal betel da wi ka South Sudan che kir kul jogo no ne gor no jin bi nyok ka mi guje nyok ko do badan de kuin kwa de lat keje ka kuin kwar cha bulat ba la de lo cha ne dia lo kon tin ta ka buntu gol cha ga lat gwaskel ka shi ka participate ajen do badan ele road anyok chi ga right ka sam ke issues ko te de cha ban pinya kuma kirmi yadit de cha gor no dong de ga la lecture ke agreement ko ne cha tan ke 2018 no ba pegnat ba ja kwen mo kire no cha pegnat cha de kwen pegnat ba jo kwen alaw cha queen kwar cha la kana mo very impossible lo no de queen kwar da to ka kan pegnat kan ngach mara dien kire ba permanent constitution la book
ngoni ajan ba jo la ne ka kore cha ku inquire chalat no mo ke liu awa violation of the 2018 peace agreement titini cha jogo no shi tok tel mugoro ba ka kapchong ko ke kenen contin kwa peace agreement kwa jela ramten ji African Union shiken position dan te tin chikan lat kenen ne kenen South Sudan badil we won yam re matka re mala ka wujien ka kuin kware chikala do ne antama chine assessment ke lu chine la re wika South Sudan chine god dialon contin direct tin chine ka ngach ba ka ku nyurten bne kulo ben ka recommendation machare leka ken ba kulo no re wika South Sudan ka do dan de South Sudan der wen yam ke je yen go dan shig pekten one ka kur dan shala do shitwok re which ka panal neme da la breaking news kamanal shoda lat re wika South Sudan bana je nywa kel anu ngum shoda lat ki ngum twok bu kon linka je report me very important ko de koran palpin ba ka liang de emishit ken mene okay neme ke report ana chala do ne take a new clash mi twok take a core mi rod mi twok ke jen gwarun wang an paiwe ke report ana chalat anon chala do ne che take a core mi twok dora shal ke tonga ka panyi kan county ka penal state ke report ana chalat gwaseme wan kur twok kam kume SPLAIO forces kene agweleng militia tisharen matkel ke deni SSPDF loro ne deni South Sudan People Defense Force ki deni jan deni kontekel ke kin yadit even though a combination of many forces tisha ko ka kir de cholo no ke nyin jan but ke report ana chalat wa kur mo twoge kam SPLAIO kene kume kirm yadit agweleng militia kanetin kone de pingu de Charlie Johnson ulun jaren matkel ke SSPDF element so kur mo chala do che twok along karunwa amurai kone tema en situation awa unclear ke kana kon ngaje go en o ngumle rode bino chala do nene gwa the mo che kur che twok tin ke wa kur midit miteka mi didi adwetin no mo mi chala do wa che ni kontila civilian che ga joj shitkenetin kontin la civilian tad ko ngai kone en panyi kangamo tene tatin no kene jang gwadmo wache kurum ko ye twok kinaren bar but gwasmen tam tele statement ki raj mi chalat ken ne ko la le lat ki la rwanya lat ke kume SPLAIO kene kume SSPDF chero ngai kone kume SPLAIO taken case spokesperson wude shal ke lam Paul Gabriel jaram dan SPLAIO spokesperson kalure ko jaram dan en la spokesperson ko kume SSPDF kan bondang roti tele statement mi kan nemme ka ta dan wo korwe ke je ba chala do chi kor cha je lut kurun wang ka ta dan en cha me cha ka linga je ki ta dan en chi kor mo chirum ke je ngai kon diale kor mi je tuong ne siang cha pe ka gwa ken la ka de ka kan go diale to shi me kon ngaje ne ka me dan ko che tuong ka jong le ngai kon go te kon che otin ala ku message pdm ne ken yam ke report an chala chicken mistake kana lat kodi kana den content mark ku me SPLAIO ka den content kwa civilian kwa ka displace ka go te kon ticketin jeremenen kona kogo kamanda an choro latin chane den content la civilian gat dong men cha ka ju ku me SSPDF ko SSPDF take a warning mi chicken to jo kene dial kon la civilian me kan muto ano chine ye mo ke 72 hour mo ke na ke tan jen baro de ro shit ko na ke deni ne me ajen cha ko lo ga United Nation no men chala yen kume ami jia ne kun ku yen gala displaced tu yen ka tan no mo te cha yen bune yen nak no mo ke lu chenyu de no ke time bej ko na me ami shagula ne ken yam kuma kirm yadi ko banad ba kanen ne din contin la civilian kirme ko nga chigan nak na tikan to kan na sari kan to ko lan kan to gon diale ko ken kan to ko lungu shuk bokana gwa the mo no ka mech tin contin la chemical weapon kerenial me lo ka ke kuma Uganda right now let ken ka kobo ke ga jongle state ja ko jogo men chalat ke le chiari to ngwane ken chiakala chiane kun chien ga dia tuitane no ko chicken chung ya kel na mashagu jeno ya kel kan aka kum kem yadit mi chimal che dem ben ajen mo kwa kire jogo no teme kwa je jogo no jina loin dakta ma char biya were malka kan wode kir ma yadi tuide te gaw me che we ka adise baba ma ngode wa nyong ni je ko ba je la roje no jin
luñ Dr. Machar be mal ben rewe duen winimi ajen ta dan shanen shikirim yadi chede mi jene ka kuiko welano ba ne mu kamun ka be ne mu kamun ke jubu chi janda de holat chi ke de right bo ka transport ka ka security issues between two countries na me odi roje dan e chalat selb ke mi yadi no jin lun Dr. Machar den be mal be rewe ke so Sudan ajen ta dan en le rode na mo. Anyway, one more information ki more detail bana ke link information ko ne be ke kwiko dan to ka apnal for now ngode kan ko no man dan le rode no ngumi ci to ka ngani ci ri ci controller ki ngumi je te de chana mi ke board wala ngumi ci rode lat banje jege yo ka gwasi dan ci report nyoko mi be an biya te gamal bye bye.